King lagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manwalo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo keng salangsang king dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamuha mo mikeka king lupiga ne saning Diyos, at ika prinsipi ring ehersitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Diyos, patulandungan ne king impyerno'y satanas, pati na ring aliwang mga rawa ka espiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasiranda ring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Oratio Imperata, laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pami, aminan mila din kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ingkambila na tingatan mo kami laban king COVID-19, hamigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kamate na karing dakala tao. Adwan mi ngeni keka ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yat me kaya kami ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo raring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi ban mapupos na ing pandemya king bansami. Ipanalangin mi raring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mi loret ang miyawa na kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo loret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, man magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang pauli ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayang loob at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, mo sana pisawiling aklis mikeka king kagulangan mi, nunebagkos mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na birhen. Amen. Induning Divina Gracia, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Pio ng Petrelcina, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. King lagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Lukluk tamo po. Susyantaya, ing kalimanang Domingo ning Kwaresma. Panandamantaya po ing presensya ning ginubusal tamo, at bang maging mabungaya at makabaldugan ing kaya katamong pamagmasusi, agkatanda kayong makisanmetong karing panalangin at pamagkanta. Ding intensyones kaniting misa. Kapasalamatan dari, Teresa Lingadgo, Concepcion Madlang Bayan, Sandra Teodoro and family, Victoria Galang, paraking makapasubaling kapagnasan dari, Jose Pepe Hizon, Manuelito Sison, Edita Sison, Janet Sison, Jasne Sison, Carlo Nino Rivera, Vicoy Ong and family,
Para king magmasusi king Aldo ning karelang kebaitan, lalong-lalo na di, April Punsalan, Remedios Deirit, Reynel M. Bungay. Para king malagwang kapal na nandari, Joel Miklat, Aurora Bautista, Carlo L. Madlangbayan, Susan Torres, Adelaida Sibal, Juliana Sibal. Para karing maldang kaladwa, lalong-lalo na di, Benigno, Lilian, Dennis, Corazon, Oscar, Modesto, Breniel, Elena, Eduardo, Pablito Jr., Fider and Dominga, Maria Aida, Jude para king kayang first death anniversary, Ronaldo and Josefina, Servando and Maria Rosario, Philip, Odon Fernando, Aristides, Imelda 9 days, Francisco Jr., Remigio, Pamela, Lourdes, Joshua, Victor, Minda, Domingo and Elena, Jose and Dominga, Rogelio and Zenaida, Antonio, Madeline, Joshua, Angelo, Melanie, Odon Fernando, Bonifacio, Luis Angel Guejo, Edward, Cesario, Chofisto Sr., Imelda, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Hingkaya katamo pong mas sponsor, Concepcion Madlangbayan and Family.
pamagkanta king dalit a pamuklat. Kilagyonig pa, punanak pa ni Espiritu Santo. Amen. Ang manatili kay kayo, At kaya ka, Antimuri, maya payabak po kay kayo nan, maya payabak po amo, at yutanaw at tutukluking kalima ng Domingo ng Kwaresma. Panagkat kay kayo ngayon penandit, ganakantala kayong lugtam, ning kakatam personal kay donan kay Diyos kaniting banalamisa. Manahimik ta sagli, ganakan hindi patantang kasalanan, kimilabas at manyawad tawad kin Diyos, bang ganita magilang katanggap-tanggap, ng kikatamong kayadwanan king Ginoo. Agnanagnan ngayon, yagkastamo yung kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatid, uling may kasalo kong bina, king isi pamano at dapat at miyayaliwang kakulangan. Huli nita'y panagapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, kanisablang Anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatid, ipanalahin niyo po king Diyos sa ginuta mo. in Diyos sa mayupayang tutu, pagalwa na katamo, at kimpapataw da rin kasalanan tam, idala na katang sana kimpye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ninyo, iting mayap, abalitang parandam mo kay kami ngayon, kapamilataning mabiyemong larawan, Yesu Kristo. Ang lugod, masikan, kesa aking kamatayan. At pag nasan mingi at lubos, mibayo, impalpikasan, bustan mong enakemye, kimilabas ming pamikasalan nune, iti mawa mo kami alang-alang kimbye at lugod. Pagalawan mo kayong pusong mapamakalulo, king metong at metong antimo, nang makanano kang meging malam at malugod, kekengan. Iti adon ikaw milata ng Kristong Genome. Amen. Mumunang pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Magsalita yung Ginu, aginawang dalan, libutad ning dagat. Meto nga pidalanan, libutad ning mapanganib, adanuman. Delane ing mayupayang armada, king kasiran, ing armada, ringkarong panggera at kabayo. Miragsala at kapilanman, ena pasibayong talakad. Anti nga pining sulu, mitdala, oneng ing Ginu, sa sabyana. Kalingwan nyo na ring bage, menga pauna, kareti, ena kayo manalakaran po. Panayan nyo ing bayong bage, akakong daptan. Mapapalyari na, ngeni pa, akakit yun na. Gawa kong dalan libutad ning ilang, at dinanda kayong batis, amamagos, king disyerto. Galangan dako agyang ding mga bangis ay animal, ding asong gubat at ding ayop a ostrich, purianda ko. Potang payagusan ko laring batis king disyerto, ban munyedanum karing taong pinili ko. Ilaring taong lelangang ko, para king sarili ko, at ikanta rakako ing kapurian. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Uneping makapagmulala, hindi pat ning Ginu, para ke kami mesaya kaming emunano. Inyang binalik na kami ning Ginu karin Jerusalem, balamuwari maninap kami mo. Sasagakgak kami at magkanta kami king tulami. Para
kanita ngarang sinabi ring bansang manakit. Ing depat ning Ginoo para karela binang makapagmulala. Tuneping makapagmulala, ing depat na para kay kami. Mesaya kaming emo nano. Uneping makapagmulala, ing depat ning Ginoo, para kay kami, Mesaya kaming emunano. Minawa ke sanang pasibayo o Ginoo, anting danum ababyening uran karing mengalanging ilog. Detang menangis inyang tatanamla, sukat lang magsaya, ngening pupupulla. Uneping makapagmulala, ing depat ning Ginoo, para kay kami, Mesaya kaming emunano. Detang tatangis kabang daralanda, ing bining itanamda, magbalik lang daralit king tula, kabang sasakara, ing karelang pupul. Uneping makapagmulala, ing depat ning Ginoo, para kay kami, Mesaya kaming emunano. Uneping makapagmulala, ing depat ning Ginoo, para kay kami, Mesaya kaming emunano. Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo karing tao, Filipos. Ing sabla lalawan kong alang kapakinabangan, alang-alang king metong abage, tutong maulaga. Itiyat aliwa nune ing ako, akilalake i Kristo Jesus, aginuko. Alang-alang kang Kristo Jesus, pibatan ko ing pangabating ning sabla. Lalawan kong antimong alang kwenta ing sabla, akamtan kya sana i Kristo at lubos kong miyabe kaya. Mi pabanalan ko eking kapamilatana ning nanumang kapamintuan king kautusan, nune king kapamilatana ning pamanyalpantaya kang Kristo. Itiya ing kabanalan amanibatan king Diyos, at makatalakad king kasalpantayanan. Ing bukod mong buriku, yapin ing akilalake i Kristo, at panandaman ko itang upaya na ning pangasubli ng mebye, at ing miyabe ko king kasakita na, ban milupa ko kaya king kamataya na, at ayasahan kong ako mismo, miyabe ko king panyabli rang nye ding mete. Eko sasabihan, king ikwa ko ng tinggapiti, o king ako, banal na ko. Eko pinpatugot, magkapilit, banakwa ko iti, uling i Kristo Jesus, ikwa na nako. Wa kapatad, eko isipan, king ikwa ko ng apakirasan. Dapat ing bukod mong daraptan ko, yapin ing kakalingwan ko, ing delanan ko na, at daraptan ko, ing sablangagyo ko,
ban pakirasan ingatyo kingarapan ko. Inya pupulay kong matulid, king pakirasan ko, ban akwa ing premyo, aalang aliwa, nune ing bie alanganga karinbanwa, ayayaos ning Diyos, king kapamilatan ng Kristo Jesus. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, manatiliya kay kayo, At kaya ka ang timurin. pamipasag king may pabalitag pangkang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King panon na itamintaya, Jesus, king bandok ding olivo. At kabukasan abak, amaranon, mintayang pasibayo king templo. Napitan dering sa blang tao ka rin. Linukluk ya Jesus at tiro nala. Delare, king arap na ring talaturo ning kautusan at ding pariseo ing metong ababaeng merkap makipangalugod. Pe patalakarande ing babae king arap da at ngara kang Jesus, Maestro, merakap ya ing babaeng iti ang makipangalugod. Agpangking kautusan, inutos na kakatamong Moises, king antikaniting babae, patenya king Basibas, batu. Nami nga sabi mo, tungkol kaya. Sinabi ra iti, bareng pakirakpan, banatin lang abus-bus, laban kang Jesus. Dinukuya Jesus at king kapamilatanan ng taliri na sinulat niya king gabon. Si Girande, king karelang pamangutang, inya inarapan alang Jesus at sinabi ng karela, ing ninumang alang kasalanan kay gayo. Ya, imumunang masibas kayo. Dinukuyang pasibayat sinulat siya king gabon. Inyan dindam dayti may kolang tunggal-tunggal. May gumpisa king matuang dili. Jesus namo ing melakwan at ibabaeng makatalakad arapan. Minatnaya Jesus at nga naging babae. Nula ka rin. Alawaring mitagan metong man ban matul keka. Nga nang may kibat, ala po Ginoo. Nga nang Jesus ako man. Era ka at tulan. Makona ka, atena ka, may kakasalang pasibay. Kapatading mayap na balita ng kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo.
Kayo tapo paikig, ang tamo reflection, as usual, adwan taming kamasalan, ay isip ang puso, king banal Espiritu at nga tamong manalangin. Datang ka o banal ay Espiritu, datang ka kapamilataning masika na ng pamilatan, ning milalablab balugod, ning imakulad ang puso ng Maria, akekang pakamalan ay esposa. Amen. Good morning po, pasibayo kay kayo. Pasalamat tamo, akabyusan talareng 5 Domingo ning Kwaresma. Tiyuta na po king kalima, next time around, yapi na in Domingo de Ramos, Palm Sunday, king Domingo daratang. Nungdo, yaing maging opening day, opening door, opening salvo, naning Semana Santa. Po. Dinam tayo po ang Ebanghelyo, iba't king sulat ng San Juan. Ining kwento ng San Juan na ini, yapin po yung the best illustration ketang kasebyan anong nunga na hate sin and love the sinner. Itangamano nga ito, may mutawi ka ring labi ng Mahatma Gandhi. Kasi ingat bukasi na nining Mahatma Gandhi alangaliwan nun ang non-violence. Meteo, berilde, at anyang mamamatene, king anyong forgiveness pamatawad, king anyong Hindu, may po, patawaran, choreography, mamamatay niya mo. Itang choreography, no? Kitang paralan na panga Hindu, no? O ita, may itong yung patawad, impepakit, no? True enough, paganane, pepakit ne, kimbyen, no? Itang kasebyan ito, hate, sin, and love the sinner. Agang St. Augustine, more than 1,500 years ago, sinabi na, iniking Latin, cum delectione hominum et odio vicior. Anong nga na king English? With love for mankind and hatred for sins. Ang ginutang Yesu Cristo, implied, yung sinabi na puro implied. Instead of saying hate sin and love the sinner, sinabi na kang Pedro, sumikasala yung kaya kapatid, patawaran me 7 times, 70 times. In other words, patawaran me palagi. Palagi. All the time. At nga na pa, elsewhere in the gospel, sinabi na po, tinatang niya kaya timasala, para karing righteous people, but for sinners. At sinabi na naman, doktor nga na, kailangan ning masakit aliwa ing malusog apami kakatao. So that is implied, no? Hate, sin,
and love the sinner. And kini pong kakatamong gospel reading for today, nga ako pin, is the best illustration of that statement. Hate sin and love the sinner. Nga nang magkwentong San Juan, kikatang evangelista for today, delare ding pariseo ampon ding abogado ding batas. Ing meto nga babaeng arakapdaking aktong pamakipangalugod. Delare kang Jesus. At pepausgare kaya. Wani pong babae ngayon ni ngarang sasabi, king ginutang Iso Kristo, meron ka pong makipangalugod. Agpangkimbatas ta, kimbatas tam, sasabihan na, ing makanyan akasalanan, mga intulit, kamatayan, kapamilatanan, ing pamamasibas bato. At ngara, sinabi kaya, what do you say? Nanong nga sabi mo? Ang ginutang Iso Kristo, and-explain na karela, ang dapat yang ibulos, dapat yang patawaran. Kasi, sinulat siya king gabon, waling masyas lang talaga buntok. Dahil pariseo, sampuan din mapilan abogado ng batas. Ang burirang akit, ang magkamali, ang gino, kimpamanusgana. Kanyan man, sinulong na itang sukat ang dapat ng gino, nanginya sinulat siya king gabon. E tamo balo nung nanit ang sinulat na, pero you can read between the line. Let us try to read between the lines. Marahiling sinulat na yung kasalanan ng balang metong at metong karela. Yung nga kita, may matyak, king isip ang pampusura, yung kasalanan ng balang metong at metong karela, manipladlo. Kasi sinabi na ninggeno, kita nga lang, kasalanan kay kayo. Yan ay mumunang diling mamasibas bato kayong babae ngayon eh. Ngunit, I realized they are all sinners. Naging masala ito, karela, anyang sumulat siya king gabon. Akit dahil kasalanan. Kasalanan ng palang metong at metong karela. Anya, nga na ng kwento ng San Juan, tinipladla, tunggal-tunggal, from the eldest down to the youngest. If you read between the lines, itang pamanipladang, itang pamaglakora, pamagtalikod da, king ginutang Iso Kristo. Detang taon deta, awisang mamalkara, kaya ni babaeng may akto king pamakipangaludod, ilaman, may salbala. Muna, ining babae, anyang, alanan, nga na, ning gino, karela. Nukarin la, rin bisang mamalkara kaya ka, babae. Nukarin la rin bisang mamasibas bato kaya ka, o babae. Ala na po gino. At nga nang
sinabi ning Ginoo. Well, ako man, era ka husgan, era ka kondenan. Muli na ka, at na ka babalik pasibay, ingke kang pamikasal. Isalbay. Bakit? O ining babae nga ini, mitanang keng puso na, ingga, malablab alugod keng ginutang Iso Kristo. Nga nang sasabi ng Roman liturgy, yung babae nga ini, yapi ni Maria Magdalena. Maria Magdalena, manibat kanita, liguran ang ginutang Iso Kristo. Miras siya ang gaking kabitisana king krus. Tsaka rin, kaya bene Mama Mary, kaya bene one the beloved. Wala nyo ito nga senaryo, anong no, kaya bakit ng makanyan-kanyan, yung maglapo ng lugod kan Jesus, after having been forgiven, yapin na niyang lumubya. Yung meto nga pusyunan, yung pibalebal ng Simon Aparizeo, linusubya. Anya ausanen Fulton Sheen, Archbishop Fulton Sheen ita, The Intruder. O ito yung title na, The Intruder, The Woman. Nintang woman niya, pintang babaeng, magdalang alabastrong kananga, at linubya, dire-diretso aking ginutang Iso Kristo, at tigtug na karimbetis na, ing alabastrong pabanglo, at sinangalngalya, ing mabilog a kwarto, anong nula ka rin. Sinangalngal, ing bangluna, nehingga lugod ni babae, ing ginutang Iso Kristo. At pinulis na, palangyana, ing bitis na, kapamilatan ing sasagis, ing makabang buwak na, gawanin tuwalya. Itang lugod na ita, siningalngal, ing ibalebela ng Simeon, siningalngal, ing mabilog ayato. Sabi niya po na, ing pamamatawad na ning Ginoo, amiras kaya. Ako pin nandin, agyan detang may harakap kayang parizeo po, eskriba, amigdala kayo king arapan ng ginutang Iso Kristo, detaman. If you read between the lines, may kola, mana. May kola. Tiniplad lang. From the eldest to the youngest. Detaman, may salbala. If you read between the lines, nepo. Kasi, utang in Diyos, yang akit mo, susulat na kayong puso mo, ingke kang kasalanan. Kapag pagpigilas, ingke kang kasalanan, mangayupapa, at sabihan mo kang ginawa, I'm sorry, my dear God. If you read between the lines, ayan na naman sasabihan ng santong kasulatan. Pero nung pisundo-sundo may ito, patireta, may salba. Kasi, sungasumpungan may in Diyos kembye mo, you will never be the same again. Nga ako, may visit po, daretang may karakap pareta. May ko tunggal-tunggal.
may salbala, may patawaran na. Kalupa na ng babae, sulong nga na, muli na ka, may koya. Kalupa na retang parisewang pong eskriba, may nuliya yung babae, at ene may kasalang pasibay. Himalagong salita, ene migbalik pa, king kasalanan na ning laman. Instead, minusbong in lugod na king ginutan Yesu Kristo. So, kapata, ngayon aldong iti, ngayon panahon na iti, panagkat na kay katamo ning Ginoo, ing kalupa na ning babaeng ay ni Maria Magdalena, magbalik tamo luping apong Ginoo. Manwastang kasalanan. And this season is the best season to come back to our senses, to come back to God. Napupin, atsyutana kay kalimang Domingo ng Kwaresma, mahitungulan tayo in Semana Santa, Holy Week. Sana, ilog na ng Holy Week ay ni akatab mo tayo ang ginutang Isu Kristo. Susulat na kinggabon ang kekatang kasalanan. At sana amat tiyagan tamo, akit tamo, bang ganita may mas tamo isip at magbalik loob king Diyos amigdalang kekatang. Amen. Talagat sasalpan tayo ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Jesucristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli upaya ning banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katdungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa makalukluk wananing Diyos ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye ang pong menga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king be alananga. Amen. Indugod na, in Diyos, pagnasanang pagdasaning parating bayo niya, panaligtalag king pakalulu na, ring kegatang nasa, ating nasa, ring kapatadda. Ing pakibat king balang kay dunan Ginoo ning biye kay kake manali. Itang po. Ginuning biye kaya kake manalik. Para king Santa Iglesyang kaluguran mi, ban king yato mi, maging metong yang lugal at metong atanda ning kapatawaran at pamikasundo, manalangin ta king Ginoo. Ginuning biye kaya kake manalik. Para ka ring manatol at ding miyatulana, manalangin ta king Ginoo. Ginuning biye kaya kake manalik. Para ka ring sira, pibale-bale, at para ka ring pamilyang misasan metong, manalangin ta king Ginoo. Ginuning biye kaya kake manalik. Para ka ring mesugat pauli ning kasakitan ning biye, at para ka retang manatiling ating kapanaligan, manalangin ta king Ginoo. Ginuning biye kaya kake manalik. Para ka ring atsuking kapamahalan, dinandasan ng pansin ing pamangailangan ding tao, at elulupigan ing ninuman king karelang upaya, manalangin ta king Ginoo. Ginuning biye kaya kake manalik. Para ka ring komunidad tang Kristiyana, ban manatili tayang tatanggapan ing ninuman king mitmong ganaka at lunos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginuning biye kaya kake manalik. Ngeni adwantamo ing sarili tang kapagnasan. Panalangin ta king Ginoo. Ginuning biye kaya kake manalik. Ginong Diyos, pasalamatan na gawling pekirandaman mo kami at pepakit mo kaya kami mapibaba tamong pakalulo kamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Mayupaing kay kabatad, maning kakot kay kayon daon, matanggap yara paning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa aning ginuy, tingdaon karinggamat mo, ki kapuri at kaligaya ng kayang lagyu, king kaya katama ka sa plalat ting mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, lubos mayupayang Diyos, itisan ang sakripisyong darawan mi, ilakono ring kasalanan ding dininan mong sala, king kasalpantayan ng Kristiyan. Idiyadon mi ko milatan ng Kristong Ginome. Amen. Ginome na tiliya kay kayo, At kaya ka at naya rin antimurin, po suyo. makayat nano king Pasalamatan ginu, tayong Diyos sa ginutam. iti karapat dapat at matulog. Turipin karapat dapat at matulid sugat at makakabusing pasalamatan na kayong sablang penandet. At numan ka rin o ginabanalay pa, mayupain tuto talanganggan Diyos kamalatan ng Kristong Ginome. At wan mong ipasyag mi ang kapasalamatan mi, kaya kakamilatan yung pamagtimpi mi kayong sarili. Kailangan supilan mi, impalpikasalang ugali mi at apat-pat ang ketasan mi. Kailangan ipakit mi karing atyo kayong kagipitan, ang kayapan mo kay kami. Ulinit, kami sa blangko, rangangel karimbanwa, dalit mi kay kang ligay lang tuknang nga tangang kakanta. Tunay kapin banalogin ay kayong panibatanin sa blang kabanalan. Ulinit ang pagparlampumi, papanalan mo sa niteng ayin kingaslag ni Espiritu Uban para kaya malyalang katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. Bay mi dahon kusang lubkim pa may lasat kamatayin kinwaning tinap at pepasalamat siya kay piraso ni at binyanay ka rin kayong disipulos nga natanggapan niya ikungan na at kananye. Iti ang kanakong katawan, amitahon para kay kayo. Maganyan mo naman kay ba't ni mapunan kinwaning kalis. Pasibayan pa salamat kay kadbinyan ng kalis ka rin kayong disipulos nga natanggapan niya ikungan at minam ko kanit. Iri ang kalis ni kanakong daya, daning bayo talanggang tipan. Amibu para kay gat parang sablang tao, hanggang ay patawaran ng kasalan, dapta niya iti bilang kapigaganakan kanak. Pasyagdang ini misteryo ng kasalpantayanan.
Iniangin ang gaganakan miyoy pa. Ing kamatayan at pamanyabli ng maybe ng anak raon miya kegeden tinapin ng biye. At ing kalis ng kaligtasan, lain ng pasalamatan keg. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakadara panuban sumuyo ke. Mapangbaam ng paggamumo, tingi kami ang sanang may sulusul. Ing katawan at dayang Kristo tipuna na kami ang tingmetong ning banal ng Espiritu. Kinaganme o igpa ang Santa Iglesia makalaganap king meto yat banwirap yasak ng lugod. Kambini kay kaming Papa Francisco Florentino kay kaming Arsobispo, pasyano kay kaming Arsobispo Emerito at din sa Blang Pari. Ganakan mula naman din kay kaming ipanalangin ngayon. Minsan paging lupta, ganakan tala rin kay katam personal at kadunan king gino kaniting balalamisa. Ganakan mula naman, ding anak mong Di Benigno, Lilian Dennis Corazon Servando, Maria Rosario Oscar Modesto Breniel, Elena Eduardo Pablito Jr., Fidel Dominga, Maria Aida Jude Ronaldo, Josefina Philip, Odon Fernando Aristides, Imelda Francisco Jr., Remio, Pamela Lourdes, Joshua Victor Minda, Domingo Eleno, Jose Domingo, Rogelio, Zenaida, Antonio, Madeline, Joshua, Angelo, at Odon, ay nahos mong meko, periking yat. Ang tining kimbinyag, metela kami ng Kristo, mira kainla naman sana, king kayang, pangasubling may biye. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepay, naon at maninayang subling miye, at ding sablang, may hango na biye. Tanggapan mo sana kimalikahing harapan, pagkalulun mo kengan, gano'n kayong karapat dapat magkamit, kimbiya lang ang gabang kambe, nino na Birhen Maria, indo rin Diyos, kambe ng San Jose, kayang kalilis-lilis na esposo, kambe ng Apostoles, ading sa Blang Santos, at tinupad king malmong kaburian, king kay kabaning panun. Puri nagat paligay kamilatan ng Iso Kristong anak mo, king kamilatan ng Kristo, kambe at kayo, igpang mayupahin tutok, kagum ni Banal na Espiritu, puri nagat parang alang, manggaman king alangang. Ini puri ang tayong igpamiglalang kay katam. Sumasalangit ka, sumahin mo, apasahin ang kahain mo, subinan mo, ito sa lupa ang salamin, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw at patawarin mo kami sa aming nasasama. Salamat sa amin at huwag mo kami pagtutukso at iadyan kami sa lahat.
Ikaw sa kami o ginuking sablang maro. Malagun ang pagkalop ang kapayapan kayong panahon mi. Pagigasaw pa na rin kayo ang pakalulo. Para kayong may kamus kayong kasalanan. Maligtas kayong sablang kaligaligan. Kamunay kami kamben maligayang kapanaligan. King panyatan ni Jesu Kristo kay kaming talapangaw. Huling kaya kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman, king alananga. O ganong Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostol, ang kapayapan lalakong ko kay kayong kapayapan ko, labye ko kay kayong masana balikdan din kay kaming kasalan. Nung nilawan ng kazal pandiyan ay kayong iglesia at pamayapan, may ampuan bilugan ang pangking kaburian. Kambiyat magari manggaman king alanganga, Amen. ang kapayapan ang ginumanatili sa kapilan man kay kayo. At kaya ka Bakit antimurin. tangin, may kakamit ang tama at may kakalagot king kapaya. Please. Niyo'y koda ng Diyos, niyo'y malalakong kasalanan niya, nulan mayaws kingapunan ng kordero. Ginuway ako matampang tanggap kaya ka, dapat kiyas may nga mano mo, kumayap na ako.
Si Claude tamo po. Tatak ning mabiyejos, o kakong Diyos, kakong malaguday pa, tatanggapan keng mitmong lugod at kapasalamatan, ingke kang divinong tatak ning pamamingwa. Ingke kang kadyosan, babalot ning katawan ko't kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kong mitmong pakumbabang kapasalamatan, at darawon ko ing matinding lugod at katapatan keka, kakong pakamala na ipa. Pagparalumpo ko keka, ing panlualo mo ko at ding pakamalan ko, kapamila taniting makapasubaling tatak, at pangako ko ing beku, king pamanyuyu keka, manggaman kapilan. Kaluguran da ka, pakamala na ipa, ibiyam yung pakalulu mo, kareting masakit a panahon, kaluguran na ipa. Daraon ko keka ing katawan, daya, kaladwa, at panga Diyos, ning kekang lusok, kaluguran na yanak, king pamamayad para kring kasalanan ning yato, ampong para kaligtasan daring sablang anak mo, ana. Amen. Panalangin para king 2022 pambansa ampong panlokal a eleksyon. Manalangin tamo, banking daratang a pambansa ampong panlokal a eleksyon, hing tunay magari yaing kaburyaning Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampong terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabwatan bang makapamirait. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ampong makitid, apan lalawe. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apamangamano. Habe-habe tamang ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensya mi yaing gawan tune tuntunan. Baning kaya panding kekaldan ing mangibabo aparasan. Baning dignidad ning tao yaing parating galangan. Banding maluka ampong mayna ilang ringbigit miyunang mitutukan. Baning pamanyese king kalikasan eya milako pansin. Baning pamisan metong yaing mamiedalan king daklat ning kapayapan ampong katimawan. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo, pasdul ning galadwami ampong talapagligtas ning meto sikluban, ing politika ing pigkalub mo kaya kami, meto nga panagkat ban sumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, anti mo ing pamanantabe mo kaya kami. Manano na sanang ing pamanantabe mi king politika para king karing botante ampong kandidato, mamie parangal king malalagyo mo at makasaw ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. Lukluk tamo po sagli king mapila na kapabalwan. Kimpong daratang April 10, Aldo Domingo, umpisan tane po ing banala paruminggo, o maleldo, kapamila taning Domingo ning palaspas. Iti metong yang maulagang panahon, king kaya katamong pisamban, ang nung kapilan migaganap tamo, king banala pamay lasa, pangamate, at pamanyubling mebye ning ginutamong Hesukristo. Kambena niti din pong makatuki, ilapin po ring kaya katamong programa, para king Domingo ning palaspas, ang gaking Miyerkules Santo. April 10, Palm Sunday, dress code po red. 5 a.m., Assembly of the Faithful at Mangalit Covered Court. 5:30 a.m., Blessing of Palms. Procession to Our Lady of Grace. 6 a.m., Solemn Mass. 8 a.m., Kapampangan Mass. 9:30 a.m., English Mass. 11 a.m., Baptism. 5 p.m., English Mass. There will also be blessing of palms for 8 a.m. to 5 p.m. Mass. April 11, 2022, Holy Monday, 3 p.m. Adoration of the Blessed Sacrament, Divine Mercy Chaplet, and Rosary.
5 p.m. Lenten Recollection, Reverend Father Arlo Yap. 6 p.m. Holy Mass. April 12, 2022, Holy Tuesday, 3 p.m. Adoration of the Blessed Sacrament, Divine Mercy Chaplet, and Rosary. 5 p.m. Lenten Recollection by Reverend Father Jess Layug. 6 p.m. Holy Mass. April 13, 2022, Holy Wednesday, 3 p.m. Adoration of the Blessed Sacrament, Divine Mercy Chaplet, and Rosary. 5 p.m. Lenten Recollection, Reverend Father Kenneth Alde. 6 p.m. Holy Mass. There will be confession on Holy Monday to Holy Wednesday from 3 p.m. to 5:30 p.m. only. Dakal pong salamat. Talakad tamo po. Manalangin tamo, o lubos may pahingig pagkabilatan na niting sakripisyo, parati kay sana manatiling kasanmetong ng Yesu Kristo nak ang pirarakayan mi katawan at daya uling iya ingino manggaman kingalanganga. Amen. Buhay pa sa sarili lamang, walang sino ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay pinito ng Diyos na kapiling na. Ginuma na tiliyak kay kayo, At kaya ka na nasanana antimurin. kayo ng Diyos, singig pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Misa, mayari may kayo king pamikakalugod. Salamat, King Diyos. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Di mangiiwan, makakasama ang lahat. Makatotoo, hindi sinungaling, makalingat, maalalahanin, makatarungan, makakalikasan, iaalay ang buhay para sa bayan. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, maganda sa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas. Yeah. Makakalaya nito'y ipaglalaban, makakapayapaan, ayaw ng karahasan, makabatas at makabayan, masigasig tumulong, makaahon ang bawat isa. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian ng maka-Pilipinas, maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Gabayan ng Pilipinong bumoto ng responsable.
Yan naman ang aming panata sa PPCRV.